national career development expo oka wara expo algumnen komme haraku babum miyannani rajyege zuwanunna huri career opportunities ta ettanakun mi porka dinamattaka egotun algumnen gennana rajyege huri higher education institute taka rajyege huri bodati kumpunita mitana de me paharus ka ganaka sateka first class hatanakun miga baberive den algumnen mi hatana andaza mikroveni gaganaka fanara has birehi zuwan kudin itanan as career opportunities take livigandana kawan den algumnen mihar mitibi Ministry of Higher Education ge stall ga mitanu maganu gote ga mikura kameki darivarunna mitebe loan taka darivarunna for kodeve scholarships taka adi huri higher education ge ituru opportunities taka vehe gotu malumat for kudinam adi ege itura mi paharu algonne mitanu algonne tayyar kuri higher education ministry ga mi education digitalize kurmuga project ga prathama phase nimapa egen kudinna benwa malumatu devene edves kujjaku higher education ga loan ka vies adi scholarship ka vies ehniam financial assistance ka edan gehunu kamga vies my edu portal en innane my edu portal ga kudinga profile tan hadaba e kudinga academic credentials ta save ko pa bahatam wani da mihar egivedanna wane movies 2.0 ga terega mi wagate ki mi citizen centric ko da iruga komeves etanaka e bayegge mi malumata store kuran mi jeheni egotun higher education ga mi onna mi my edu portal laki rajyega kiyawa matitawlima kiyawa huriha kudinge mi huriha malumatakin ekko rakka koppa mustaqbal gas benu kurave gotan hada puhuna portal ehma miharu mi algon menga mi stolum ekankam kurevene ehma algon menga warabbodu requesting ei mihatana e portal ga profile nahata huri viha performance e portal ga profile hedewma ei algon mehen dannawaru gas ege bula gaganaka bisakan has kudinga profile mihar already kuriga portal terega hada den ei maganu gotega mitanum algon men mi kodde kamaki ngeta